Wensizwa niyaphila bafethu. Ngiyathemba ukuthi wonke umuntu obukile njengamanje uyaphila. Bafethu mina indawo engihlala kuyona ngihlala eMgababa. The South Coast. So ngikhona la around iTheko. Ngikhuluma kanje ngenzela ukuthi if uzazi ukuthi uhlala koNewcastle uhlala phesha kothukela Mnambithi seDandi kulula ungazi uzuyihluphe uze ufake kophepho uthi ngiposela kaphepho unless ihlasimbe ukuthi umuntu obusy ke ngokomsebenzi okay ngakufana impahla kaphepho but uma kulo umsomluko isonto ngiyakwazi ukuthi ngikuthumelele itaxini yakho into engenza itaxini ngithatha inamba ka driver ngithathe nenumber plate ye taxi ngikuforwardele khona kuwena inambeni yakho and then mise ngimnikeza inamba yami u driver nenamba yakho ukuze ukwazi ukuxhumana. So kulula kakhulu and then impahla yakho ifika one day kuwena ukwazi ukuthi ujabulise umama ekhaya. Umama angaze abe nedlakela zezandla evusa induku into engasafuna ukuvuka. Muzazi ukuthi yena induku yakhe ihlezi ifuna ukuncenga iyayitshela nayi ikhomba bafethu. Nanku umseshi. Na unganza lo gogo uhlala izindawo lezi esengiyibalile. Uyabona ukuthi yena isikhathi unaso. Phuthuma uyitholele khombo le ukwazi ukuthi umama ajabule ekhaya. Ukhumbule ukuthi induku iyafana nenjini. Injini yemoto uma ukuthi ilokhuzana engine yemoto awafaka amafutha awafaka amanzi izoba nenkinga lo moto leyo. Ngayimaya mangizama ukuthi kuhlezi umoya indodo ohlezi uchatha uyicleaner not ukuthi uyayibooster but uyayicleanela ukuthi ungabe nenkinga if uhlanga negame if uya kumuntu esifazana ayivuki imizi. Inamba yami bafethu ithi 065 629 5372. Nanga umseshi nanganza lo gogo nale khombo yodumo ikhombe sisi zabantu abaningi uhlala izindawo sengibalile ufuna ukuposela kaphepho ungasayihlupha. Sunday Monday ngizokuthumela impahla yakhe Durban station kumbe eYMCA impahla yakhe ifike kuwena one day ukwazi ukuthi usebenze ukwazi ukuthi uvuse umuzi wamakhehla ayivuka imizi ayimithi impo. Siyabonga.